Naručite besplatan primjerak knjige Veliki sukob između dobra i zla. U ovoj knjizi na osnovu Božje riječi autor opisuje završne faze velikog sukoba između Krista i Sotone i ukazuje na čas kome idemo u susret. Porijeklo zla, ispunjena proročanstva, opasnosti spiritizma, žig, zvijeri, Armagedon. To su neke od tema knjige Veliki sukob. Prevedena na gotovo sve svjetske jezike, prodano preko 500 miliona primjeraka. Naručite besplatan primjerak na našim Facebook stranicama Knjige na poklon. Poštovani gledatelji, sve vas srdačno pozdravljam. Evo, dobrodošli u emisiju Potraga za smislom. Danas smo ovdje u Sarajevu, imamo jednog zanimljivog gosta, dragog gosta, kojeg već duže vrijeme poznajem, ali nismo nikad imali priliku da porazgovaramo o njegovom životu. Domagoj koji je danas stigao iz Splita i zato smo iskoristili ovu priliku da snimimo tvoju životnu priču. Evo Domagoj, ja te pozdravljam srdačno. Zahvaljujem što se odazvao našem pozivu, pa za početak bih volio da se predstaviš našim gledateljima. Evo, znači, ja sam Domagoj Tomašković, dolazim iz Hrvatske, rođeni sam Zagrepčanin. Svoje rano djetinjstvo sam proveo znači, u Zagrebu, onda sam otišao u Split, tako nekim okolnostima. Poslije toga me opet put odveo u Zagreb na studij i uz rad, uz borbu tu životnu koju imamo, životni neki proces koji prolazimo svi. Sad sam trenutno u inozemstvu, radim jedno vrijeme i otac sam 6 djece. Zavidna brojka. Da. Imam 3 djece sa prvom suprugom i sa drugom suprugom. Imam još 3 djece. Još nisam djed. Raspon je nekih 20 godina između najmlađeg i najstarijeg. Sretni sam otac. Cijeli život me vezao uz djecu. Dosta i dugo godina sam bio i učitelj strukovne škole ili obrtničke, Vidi, ja do danas nisam znao zapravo da si ti rođen u Zagrebu. Ja nekako tebe cijelo vrijeme vežem za Split i tamo to područje. Izgleda vi Splićani se ne date od svog naglaska i akcenta. Znači, rođen si u Zagrebu. Da. Moja majka je... Koliki dio školovanja si proveo u Zagrebu, koliko u Splitu? Što si htio reći, majka i otac? Majka je 70. godina, oni su 53. godište roditelji. Majka je 70. godina došla u Zagreb studirati i onda je upoznala mog oca i eto tako ja sam plod njihove ljubavi. 74. godine sam vidio, udahnuo zrak ove zemaljske kugle. I onda sam svoje rano djetinjstvo sam proveo dobrim dijelom u samostanu. Da, čuvale su me časne sestre. Tu sam već prvu ljubav prema istini, prema Bogu. Možda malo detaljnije reći otkud u samostanu? Moja majka i otac su radili u smjenama. U Tesli, poznatoj zagrebačkoj Tesli, tvornica Tesla, Nikola Tesla. I kako moja mama nije imala mogućnosti da mene samog ostavlja kroz noć, recimo u tim noćnim smjenama, onda je uspjela izvan Zagreba u jednom malom mjestu Hrvatski Leskovac pronaći jednu malu grupu djece koja su čuvana od strane crkve. Organizirana je jedna kako bi rekao, jedan prostor u kojem smo imali krevetiće, u kojem smo jeli i tu smo najčešće provodili vrijeme od ponedjeljka do petka. Ako bi mene mama dovela u ponedjeljak, ja bi bio u tom samostanu sa tim časnim sestrama i onda bi ona došla u petak i tako sam ja u biti jedan dio svog djetinjstva, te rane mladosti, recimo od tamo negdje 1-2 godine pa tamo negdje do 4. 5. proveo u tom samostanu pod nadzorom časnih sestara koje su utjecale na naše razmišljanja. Išli smo na te jutarnje molitve, razgovor s Bogom i slušali smo, vjerojatno su slušali nešto i Svetog pisma, ja se toga ne mogu točno sjetiti. Znači ti potičeš iz rimokatoličke obitelji, tako je. Meni su u obitelji dosta su se, u široj obitelji su dosta ljudi odlučivali na svećeničko zvanje i imam čak i neke koji su otišli uz časne sestre. Tako da je u našoj obitelji, kako je to
majčina strana je u biti najviše tome naginjala, ova dalmatinska. I oni su, čak sam ja u jednom dijelu u svojoj mladosti razmišljao o tom svećeničkom zvanju. To je bilo moje razmišljanje. Čak sam negdje se družio sa Franjevcima pa sam znao obući njihov habit i slikat se u njemu. Mislim da čak imam negdje u neke fotografije slikano u franjevačkom habitu kako bi to izgledalo da se ja zaredim za svećenik. To je bila neka moja duboka želja, traženja, čežnja za nečim što je istina. Ja to nisam dugo godina mogao detektirati dok to je bilo zanimljivo vidjeti te u toj franjevačkoj odori. Pa možda ako uspiješ možda nam to naći, možda bi mogao bi prodati. Kako sam odlazio na ta hodočašća, kako sam odlazio na ta hodočašća, mislim da bi mogao u nekom, ne možda sad, ali možda bi negdje mogu naći te fotografije. Ovaj serijal naših emisija ima naslov Potraga za smislom. Sad gledaj, znači imao si tu nekakvu potrebu, što kažeš, razmišljao si malo o sebi kao svećeniku Franjevcu i to. Kako je to kod tebe išlo kroz život to traganje? Jesi redovito išao u crkvu, na misu i to? Ja sam bio desna ruka župnika. Znači župnik kad je odlazio na blagoslov kuća, obitelji, ja sam uvijek bio taj koji je znao sve, koji je u mome mjestu znao svaku obitelj. To je bilo gdje, u kom mjestu? To je bilo na periferiji Splita, to se sada mjesna crkva Mejaši. Mejaši, to je sad najmnogoljudniji dio grada, gdje djeca u školu idu čak u 3 smjene. Znači jutarnja, međusmjena, toliko djece ima i taj dio grada je pun privatnih kuća, sad se grade i neki neboderi, tako da ima jako veliki, puno mladih, jel? I tu sam ja služio svećeniku, čak sam i na onim ponoćkama koje su se zvale, tu sam bio jedan među važnijim likovima uvijek u tim ponoćnim, tu su se uvijek radile te, kako bi se to nazvalo, ponoćke gdje se neka predstava radila, svećenik je držao misu, a recimo bogosluženje, a dio bogosluženja je bio neki igrokaz koji su odrađivala djeca koja su išla na vjeronauk. Tako da sam ja dugo godina tu imao glavnu ulogu i u crkvi i na vjeronauku. I uvijek sam bio taj koji je zvao mlade sa igrališta, ajmo sad u crkvu, ajmo imamo neki susret, imamo neko hodočašće. Onda sam organizirao odlaske u Međugorje, na Trsat, Svetiša Marijanska, razna. I meni se to jako sviđalo, taj život Franjevaca mi se jako sviđao. Da, ali šta se onda događa s tobom? Zašto se onda nisi odlučio za to zvanje? Kako ide dalje tvoj život? Znači, imao si tu želju, ali nisi krenuo u tom smjeru. Ja sam, slijedom nekih okolnosti završio tu osnovnu školu i srednju školu u Splitu. Moji roditelji su se odlučili, pošto sam ja došao kod bake na ljeto, jedno ljeto, i ostao, tako rekuć, do fakulteta kod bake. Došao sam na ljeto jer više nisam mogao ići u taj vrtić koji su držale časne sestre. I onda sam ostao kod bake da me oni malo čuvaju dok mama i tata nađu neko rješenje. Ali na kraju se rješenje pokazalo da je baka mene upisala tamo u školu. Jel? I sad po tim nekim okolnostima ni mom ocu i majci se nije baš sviđalo živjeti u glavnom gradu, u Zagrebu. Veliki stres, tako su se i oni odlučili na povratak u Split. Ja krećem dole u osnovnu i srednju školu i nakon toga završavam osnovnu i srednju školu. Srednju školu završavam kao stolar. Znači, volio sam drvo. Moj je djed, inače, po tatinoj strani isto stolar. I otac mi je stolar. I koliko mi je moj otac dao informacije i mnoga pokoljenja prije znači, mene. Genetski ste tako tu je, genetski smo imali ljubav prema drvetu i ja sam već od rane mladosti počeo raditi stvari od drveta, izrađivati razne drvene predmete i to je bila neka moja ljubav. Maslina mi je posebna ljubav, drvo masline. Jel? Imali smo i svoj maslinik i vinograde i sve. Jel? I uz tu poljoprivredu koju sam radio imao sam i drugu baku i djede koji su živjeli tamo recimo na potezu između Zagreba i Varaždina, baš u centru nekom Hrvatskog Zagorja, jel? Gdje sam često odlazio pa sam tamo čuvao krave, radio sa stokom, vozio traktor i to je mene oduševljavalo. Ja sam cijelo ljeto znao provesti gore kod njih uživajući u tim seoskim poslovima. A opet s druge strane sam imao u Dalmaciji
nekih More, 7, 8, 10 ribe. tisuća loza oko kojih sam brinuo sa svojim bakom i djedom, a uz to je bilo i more, jer otac je bio zaljubljenik mora i često smo puta išli u ribe. Tako da sam na tom, recimo, na toj platformi upoznao život i Dalmacije i Zagorje, unutrašnjosti. kontinenta, da. Tako da je to bilo jako zanimljivo. A gledaj sad ovo, znači završavaš srednju školu isto u Splitu, Tako je, jel da? tako je. I znači ono sam te pitao kako da dolazi do toga da ipak ne odlaziš u tu svećeničku službu, iako si imao afinitet. U biti, da. Kako dalje ide onda? Da. Je li upisuješ fakultet? Što upisuješ? Zbog čega? Da. Stvar je u tome da sam ja znači bio vrlo, vrlo aktivan u radu svoje crkve. Jel? I tu sam imao sve najbolje preporuke svoga župnika. Si bio član Frame? Jesam, Franjevačka mladež, da. I dolaskom u Zagreb, upisivanjem fakulteta, ja sam upisao Šumarski fakultet u Zagrebu, počeo sam odlaziti na Gornji grad u Franjevačku crkvu, jel? I tamo sam postao jedan od glavnih lidera. Tamo sam poznao svoju prvu suprugu, ona je bila i na mom fakultetu, ona je poljoprivredu studirala. Tu sam upoznao nju i tu se počela opet razvijati ta moja ljubav, taj moj plan da bi bilo zanimljivo. Ali kako sam ja bio jedinac, nekako mi je bilo mom ocu teško reći da ću se ja odlučiti da idem, znate da to nosi obavezu celibata i da onda ne možete imati neke nasljednike. I nekako sam i s te strane osjećao neku obavezu da ne bi smio možda ja sad nekako prekinuti tu lozu pa da odem u svećenike. Ali opet je postojala ta velika želja da i odlaskom na ta hodočašća, ja sam često puta u autobusu, ono kad se voziš i razmišljaš kad prođe onaj cijeli dan i razmišljaš kako bi to bilo, ali nekako me nije privlačio život tako malo zatvoren u zidinama samostana. Nekako sam se bojao toga, ja sam dosta proaktivan, volim komunikaciju s ljudima, volim razgovor. I sad da me neko zatvori da čitam knjige, to mi je bila teška pomisao. Teško sam čitao literaturu, pogotovo lektiru u školi, to mi je bilo, ajme majko. Romane sam čitao, to mi je išlo kod ruke. Kao i većina nas. I onda sam ja u toj, za vrijeme tog fakulteta upoznao tu prvu suprugu, jel? I poslije sam se s njom oženio. Ali ta ljubav prema Bogu i ljubav nije prestala time. Kako se onda dalje odvija? Znači, ne ideš u svećenike, očigledno. Da. I sad, na koji način ovo što si rekao, ljubav prema Bogu? Šta se dalje događa? Odlaskom na fakultet, tu sam ja na neki način izašao iz tog svog zlatnog kaveza i osjetio sam neku slobodu. Da ja malo odlučujem o svom životu, da ja preuzmem neke konce u svoje ruke, malo sam se ohrabrio, šta se kaže. Jel? I onda sam ja dolaskom u Zagreb i tako nekim stjecajem okolnosti koje je opet Bog upravljao u mom životu, sam počeo, nekako sam dobio neku slobodu. Uvijek su govorili nemoj ići u ovu crkvu, nemoj posjećivati ovi ćete ovako. A ja sam rekao, a zašto oni to govore? Jel postoji stvarno neka kvaka da ja ne smijem preći prag neke druge crkve ili čitati neku tuđu literaturu da se ne bi slučajno nečim zarazio, jel? Zašto ja nemam slobodu da razmišljam o svom životu, da ja na kraju krajeva odlučujem o svom životu? Zašto bi neko drugi odlučivao za mene? To meni nikako nije bilo u glavu išlo. I onda jednom trenutku ja kažem, hajde da vidim šta uče baptisti. Odem ja kod baptista. Jesi imao strah? A jesam, malo je teško bilo u početku ući unutra. Oni džuskaju, plešu, pa pentakostalci, pa onda mormoni, pa se to naredalo. Da, Jehovini svjedoci, adventisti, sve što je bilo ponuđeno u Zagrebu, starogrčka katolička crkva, pravoslavna, sve sam ja to obišao. Koliko tada otprilike imaš godina? Na kojoj je to godini faksa? To je na drugoj godini fakulteta. Kraj prve i početak druge godine, znači to je negdje 19 godina. To je bilo negdje 93. i 4. godine. Znači, s jedne strane taj osjećaj slobode i s druge strane ta jedna intelektualna radoznalost. Je. I sad koliko dugo odlaziš? Ali tu je postojala jedna kvaka koja se dogodila u djetinjstvu. Kako sam ja dijete rata, dijete koje je odrastalo u vrijeme rata, ja sam u svojoj crkvi kojoj sam bio malo šokiran preporukom svećenika i blagoslovom oružja.
Ja sam bio na to Da, šokiran. to su 90. To je mene, godine, tako ja. je, 90. godina kad se počela Hrvatska raslojavati i kad je počeo taj sukob unutar Republike Hrvatske, mene je to jako povrijedilo kad sam ja na nekim bogoslužjima u vojarnama bio prisutan, gdje sam ja vidio svećenike koji podižu svoje ruke nad oružjem i prizivaju blagoslov oružja. Nije mi bilo jasno zašto to oružje mora ubijati neko koji je sa mnom išao u razred. Dečki koji su išli sa mnom u razred, koji su bili pravoslavnog opredjeljenja, oni su se povukli u Knin, otišli su izvan Splita jer im se prijetilo i na neki način se napravio se jedan pritisak nad njih da su njihovi roditelji ili otišli u inozemstvo ili otišli u svoj narod. Nikako mi to moj narod, tvoj narod, to meni nikako ta različitost u narodima, to meni nikako nije. Kaže Isus, ja sam spasitelj za sve. Bog se otkriva kao ljubav za čovjeka i ne raščlanjuje tu narode. On nas u biti veže. Isus kad odlazi Samarijancima, kad odlazi nekim tamo u Dekapolis, pa odlazi na neke izvan granica Izraela, on odlazi i drugim narodima. I tamo pronalazi ljude koji su njega tražili. To znači koliko tada imaš godina? 19 godina, 20 19 godina. To je bilo da, 95. 94. Aha. 93. 94. 95. Da. To je bilo, recimo, te 3 godine sam ja jako duboko i prolazio sam sve te crkve, upoznao sam čak i neke mormone. Prosto mislio sam ovo, znači kad si rekao svećenici blagoslivljaju oružje. To je bilo 90-ih. Ja, koliko tada imaš godina? Tada sam imao 17 godina. Da, dobro, 17 godina već. 16-17 godina. I tu sam se preispitivao zašto. Tu su ti velika pitanja. Da, nestali su mi neke kolege iz razreda koji su bili djeca vojnih lica, oni su jednostavno preko noći nestali, oni su evakuirani iz Splita. I buđenjem tog, tako bi rekao, hrvatskog ponosa i tog nacionalizma u smislu te samosvijesti Hrvatske, stvorilo se to jedno pitanje u meni zašto mi ne možemo živjeti skupa. Mene je oduševljavalo Sarajevo, recimo, što su uvijek tu razne nacionalnosti, a svi se vole, jedu ćevape zajedno, jedu bureke i ovo. Razumijete, to je mene oduševljavalo. Uvijek mi je Bosna bila zanimljiva jer je bila miješana, a ljudi su se ženili iz raznih vjerskih Zato si danas i došao u Sarajevo da se prisjetiš. I sad, gledaj, ovo me zanima koliko dugo ti odlaziš ovo što spomenuo, ove druge crkve, koliko je to intenzivno, šta otkrivaš tamo, šta ne otkrivaš, šta zadovoljava tvoju neku tu vjerničku znatiželju? Ja sam sebi, upoznao sam neke ljude na fakultetu, izvan fakulteta, o kojima sam dosta razgovarao o tim vjerskim knjigama. I jako puno sam se zanimao za vjerske knjige, a Biblija je poseban fokus bila u mom životu. Jer kao dijete koje je odraslo jednim dijelom u samostanu i jednim dijelom kao sa vjernom bakom. A jesi imao Bibliju? Ja sam imao Bibliju, da. Tada i kao dijete? Jesam, ali sam više proučavao Bibliju za mlade. Bibliju u stripu, u raznim ona varijantama. Ona je bila u raznim varijantama, dolazila je unutar naših odlaska na vjeronauk, bila nam je dostupna. Ja sam sam kući imao i tu Bibliju pravu, ajmo reći katoličko izdanje, ali imao sam i ovu Bibliju za mlade. Ja sam u svojoj mladosti uz te časne sestre koje su me čuvale, one su jednim dijelom utjecale na mene, a onda je baka koja je bila jako vjerna i koja je bila fokusirana na Boga. Ona je znala ovako večerima kad je bila kiša, kad je grmljavina bila, kad su bile hladne bure u Dalmaciji, juga, ona je znala tamo pored peći, pored vatre, znala je otvoriti Bibliju za mlade i čitati mi te priče o Davidu, o Abrahamu, o Izaku, o Jakovu. Ja tu tad nisam razumio koji je smisao tih priča, ali sam ih slušao. Slušao sam i onda se stvarala u meni neka, kako sam gledao i te slike, ilustracije, stvarala mi se u meni neka vizija. Nije Bog ono samo što je na nekim trijemovima od crkava iscrtano, nego Bog polako postaje osoba u mom životu. On postaje osoba. Puno stvarniji i življi nego
nego što je možda neka predstava u crkvama. Tako je. Nisam ga više tako liturgijski doživljavao, tako je, koliko sam ga počeo doživljavati osobno kroz tu Božju riječ. I uvijek sam se pitao zašto oni tu knjigu zovu Sveto pismo. Sveto pismo. Ja sam pisao pisma kod dijete i curama i prijateljima. I onda, a ovo pismo je sveto. Po čemu je ono sveto? Po čemu je ono izdvojeno od svih zemaljskih knjiga i zašto mu je baš dodijeljeno naziv Sveto pismo? Još bi te malo vratio na ovaj period odlaska u ove druge crkve. Znači, tada imaš 19 godina otprilike, jel? Druga godina si fakulteta. Da. Šta tamo otkrivaš? Otkrivaš uopće nešto novo? Šta te oduševljava? Šta te ne zadovoljava možda? Kako ćeš se smiriti? Gdje ćeš se pronaći? Jer ti si sad tu očigledno na nekom raskrižu. Potrazi si, jel tako? Je. Ja sam u svome nekom svjetonazoru kao tako jedan srednjoškolac, pa onda poslije student Šumarskog fakulteta, odlučio sam da malo istražim to, malo da uđem u dublje u tu problematiku. I onda dao sam si slobode da odem slobodno u crkve, pitao sam da li ja mogu biti na vašem bogosluženju, da vidim ja što vi vjerujete, što vi pričate i tako. Ali ja sam pored sebe već počeo polako nositi Bibliju. Jel? Biblija je bila kao moj neki mali udžbenik, jel? Da. I onda kad su oni tako, onda sam ja dosta na nekih predavanja, bili su tu neki strani propovjednici u raznim vjerskim zajednicama, gdje su oni prezentirali zašto se vjeruje ovo. I onda sam ja to lagano kroz Bibliju, sam rekao, a na kojoj platformi mi to vjerujete? On su mi rekli, pa biblijskoj platformi, normalno. Sam rekao, pa dobro, dajte mi pokažite gdje to piše. Kako je to Bog prezentirao u Bibliji, ako je Biblija platforma, jel? I ja sam njih onda na neki način stavio pred jedan izazov, gdje su se oni u nekim situacijama našli malo iznenađeni, pa je recimo u nekim crkvama su bile još neke knjige dodatne, pa onda meni kažu moraš imati Mormonovu knjigu, moraš imati neke knjige koje tumače, pa neke, ja kažem, ali ja bih volio da vi meni to u Bibliji pokažete, da to meni bude autentično, biblijski. I došli smo do tako nekih malih molitvenih grupa gdje su se skupljali studenti pa su me pozvali na razna druženja. I onda se tu došlo do polemike i rasprave o tome šta je istina, tko je istina, da li postoji istina, koji je dokument koji je autentičan da govori o istini, jel? I ja sam tu onda često puta naglašavao, ja bih volio da mi se to pokaže u Bibliji. Jer nekako mi je Biblija bila, pogotovo kad sam čitao Evanđelja, ja sam tu osjetio, kako bih rekao, osjetio sam taj autoritet Isusa Krista. Tu njegovu autoritativni nastup. Jer mnogo puta su ljudi govorili, za Isusa kaže, ali ovaj govori, kaže kao nijedan do sada. To mi se svidjelo, taj strah koji su drugi imali, učeni ljudi onog vremena, koji su imali prema tome da se sukobe sa Isusom, izazivali su oni. I tako sam ja, na toj platformi sam ja htio dobiti tu autoritativnu informaciju. Daj mi tu informaciju, da je ona živa. Da, gdje ćeš se onda naći? Gdje ćeš se skrasiti? I kako? Pa istraživajući pismo, istraživajući te vjerske zajednice, čak i onu u kojoj sam se ja rodio, jeli, katolička i to sve skupa, i u pravoslavnu koja je vrlo bratski slična, jeli, i to sve skupa, ja sam na kraju ipak odlučio da ću se zdržati u crkvi koja najviše slijedi, najviše ili maksimalno što može slijedi biblijsku objavu. Ja sam tu našao u adventnom pokretu, sam ja našao mnoge odgovore na sva pitanja. Adventisti kao crkva meni su odgovorili na mnoga moja pitanja. Između ostalog, koja recimo pitanja gdje nisi dobio ovamo odgovore, šta bi mogao nešto možda izdvojiti posebno? Posebno za mene je posebno nepromjenjivost karaktera. Za mene Bog starog i novog zaveta je isti Bog. Znači, odraz njegovog karaktera, odraz njegovog zakona. Njegov zakon je za mene odraz. Bog je nepromjenjiv. Odraz Božih karaktera. Da, to je mene oduševilo. Bog je rekao, kad sam ja čitao Sveto pismo, ja sam naletio na tekst koji kaže, ja se ne mijenjam.
I to je mene oduševilo, jer mnoge crkve su tvrdile da se Bog mijenja, da su se promijenila pravila. Kako to da pravila za ljude prije 5-6 hiljada godina vrijede jedna pravila, a za nas koji živimo od 2025. godine vrijede druga pravila. To meni nikako nije bilo. I ja sam se oduševio kad sam ja spoznao da je Bog nepromjenjiv. I kad je on uklesao one riječi svog svetog zakona u kamen, u stijenu, ja sam shvatio poruku toga. Pošto je moj djed bio dugo vremena radio u kamenolomu, ja sam jako puno imao sa kamenom posla. Ja znam šta je kamen. I znam kad Dalmatinac nešto ukleše u kamen, da se to ne mijenja. I ta poruka, kako bi rekao, ta dubina kojom je on sebe prezentirao i što je on stavio u kamen da se nešto ne mijenja, da nešto ostane u čvrstom zapisu, to je meni kao čovjeku mnogo dublje govorilo od nekih priča koje su se pomiješale kroz filozofije i ovo i ono. Ja sam tražio autentični autoritet za svoj život i tu sam se odlučio da slijedim biblijsku istinu. Znači uz vjeru u Isusa Krista, što svi kao kršćani vjerujemo, znači i ta nepromjenjivost i trajnost, vječna trajnost Božjeg zakona. Sad gledaj, što me zanima, kako dalje ide tvoj život? Kad ćeš se oženiti, kad stupaš u brak? To me isto zanima. Ja sam se 95. godine vjenčao, 97. sam dobio prvo dijete, pa 2000. pa 2006. treće dijete. Znači ja sam živio u braku i tu sam se posvetio svojoj obitelji i fokusirao sam se na to da budem otac, radnik, da surađujem u nekoj misiji, da surađujem u nekom propovjedanju evanđelja, u prezentaciji Biblije kao vrijednosti, životne vrijednosti, koji bi trebali slijediti svi oni koji žele kvalitetu života. Mene je zanimao kvalitetan život. A kvalitetan život samo sam mogao dobiti uz to da poštujem ono što je Bog rekao. I ja sam tu dosta jedno vrijeme plivao, ali sam se u jednom trenutku počeo previše ogledati u čovjeka. Počeo sam gledati ljude u crkvi, počeo sam gledati ljude na ulici, poznanike i nekako se počeo mjeriti s njima. Počeo sam reći, pa ja sam bolji od ovoga, ja ne pušim, ja ne pijem. Ja sam čak i neki 10-15 godina bio vegetarijanac. Tako, bio sam u crkvi, sam dosta visoko kotirao, crkva me je prihvatila i dala mi je čak i neke položaje u crkvi, da sam imao neke obaveze i vezane uz bogosluženja i tako. Imao sam onako kao jedan mladi čovjek, jako jedan, kako bi rekao, dobar rejting. Da, izraženi vjernički život, i status, ajmo reći tako, ajmo ga nazvati. Ti si bio spomenuo, znači, dva braka, prvi brak, kako završava, nažalost? Ja napuštam u jednom trenutku sve te vrijednosti i počinjem sebe preispitivati kako sam bit ću otvoren pa ću reći puno licemjera upoznao u životu. Postavio sam sebi pitanje zašto ne bi ti bio licemjer. Zašto ne bi ti bio licemjer? Svi ljudi su licemjerni. Znam, imam kolege na poslu, ovamo, onamo, svi imaju neke podvojene živote. Imaju tamo sa strane neku ženu, imaju sa strane neki vezu, neki tako, a pošto je mene isto kao mladića, dijete Splita, taj ženski spol vuko uvijek i uvijek sam se okretao za ženskima i komentirao i to sve skupa. Mala je granica između te odluke da budeš vjeran ili nevjeran. Da. I jednom trenutku u životu meni je sve to uz problematiku koju sam imao u svojoj familiji i tu borbu koju sam vodio sa samim sobom i borbu koju sam vodio u egzistenciji 90. godina i 2000. i recesija i to sve skupa. Ja sam bio i vlasnik staračkog doma.
Otvorio sam starački dom, bavio sam se pomoći, njegom sam volio stare ljude, ja poštujem izuzetno stare ljude, iskustvo koje oni nose, puno sam s njima pričao. Dotad se sa smrti nisam puno susretao, onda sam u par godina što sam bio vlasnik susreo se sa stotinama ljudi koji su umrli od raznih bolesti. Puno sam se preispitivao. Onda u jednom trenutku ja sve to napuštam, ostavljam prvu suprugu i vraćam se svom starom životu. Starom životu to bi bilo recimo nešto što sam živio u nekoj mladosti, pa u studentskim danima, znate, koketiranje, malo s curama, malo ovo, malo ono. I mogu reći da nisam ušao u alkohol, to nisam, ali jedan život koji bi bio meni na sramotu da ga pričam i da ulazim u detalje. Ja sam tu napustio svoju suprugu, ostavio sam 3 djece i ušao sam u jedno iskustvo koje ne znam da li mi je trebalo u životu, ali neko otrežnjenje mi je trebalo u jednom trenutku. Gledao sam previše na ljude. To je definitivno da sam previše gledao na ljude. Nisam se fokusirao na osobu, nego na ljude oko sebe. Mjerio sam se s njima i automatski kad se mjeriš... Kad misliš na osobu, nisi se fokusirao, misliš na Isusa. Tako je. Znači, moja vjera nije bila fokusirana na Isusa Krista i njegov karakter i njegov princip rada s ljudima, kako bi rekli, ono kako se on otkriva nama, nego sam se fokusirao na ljude, kako sam ja bolji od ovoga, mjerio sam se tu. Mjerio sam se s ljudima. I tu si bio uhvaćen u zamku. Tu sam upao zamku. Sada nisi bio svjestan. Jesam. Ostavio sam 3 djece koji su sad isto tako nestabilni, ajmo reći, u nekim svojim životnim odlukama. Upravo zato što sam ja kao otac zglajzao. Napustio sam one vrijednosti koje sam vjerovao. I onda je to tako išlo jedan određen broj godina. Koliko je to trajalo? Evo taj, da kažemo što si rekao, vratio se tom starom načinu života. Da. Koliko dugo to traje? Pa gledajte. I kako tada živiš? Imaš li mirnu savjest? Ja sam se vratio nekim tradicionalnim vrijednostima. Vratio sam se čak u katoličku crkvu. Odlazio sam na mise, mada to mene nikad nije zadovoljavalo. Ja sam uvijek izlazio prazan sa tih misa. Odlazio sam zato što je moja familija išla na te mise i zato što sam htio da bude moja majka zadovoljna, da bude mir u kući, što se kaže i to. Ali tu unutra, u suštini moga srca nije postojalo to zadovoljstvo. Ja sam nekako bio razočaran svojim izborom. I postojala ta borba. Ja sam uvijek kad sam prolazio kroz taj život, ja sam osjećao Kristovu prisutnost. Ja sam osjećao da on mene čeka. Osjećao sam da on mene čeka i osjećao sam taj glas koji kaže ja imam vremena, ja ću tebe čekati. I ja kad bi kod otišao u neki grijeh ili u nešto zaronio, Isus je rekao ja sam i dalje tu, ja tebe i dalje volim. Da. Ta ljubav nikad nije prestala. Ta ljubav se nije se mogla raspliniti s tvoje strane. S moje strane, koliko sam otišao i hedonistički živio u nekim svojim zemaljskim guštima, šta bi rekli Dalmatinci, ja sam uvijek osjećao tu prazninu i kad sam se vraćao nazad, osjećao sam tu kuglu u želucu i mislio sam zašto meni to treba u životu? Zašto sam se odlučio na ovakav život? Ali opet rekao sam, kad svi idu, idem i ja, pa nema Boga, di je Bog, da on već bi nešto poduzeo. To su bila razna opravdanja kojima sam ja nalazio alibi za svoj život. Jel? I tako sam ja dobrih jedno 10-15 godina, možda jedno 10-12 godina sam ja otišao od Boga. Biblija bila tu, ona je bila uvijek blizu mene, ali nisam otvarao. Šta se događa ključno, prelomno, presudno, što će te osvijestiti? Gdje, kada i kako? U međuvremenu ja nalazim ja pod pritiskom ili nekim pronalazim drugu ženu. Jel? Prvu sam ostavio, našao sam drugu ženu koja me isto prihvatila kao zaljubljena bila u mene i ja sam se zaljubio u nju. I dalje ja njoj ništa ne govorim o svojim unutarnjim borbama koje imam. Jel? Ja smo se i ona vjenčali. I
ja plaćam mirovnu alimentaciju, nekako ona zna za taj moj prvi brak i da je tu tako neuredno sve bilo, dezorganizirano i sve to skupa. Znate, kad imate konfuziju, pa ne plaćate alimentaciju, pa plaćate, pa ste pogubljeni, pa novce potrošite u nešto što niste trebali, što vam ne treba, što je neka taština ili nešto. To su sve neke borbe koje su prolazile, pa uđeš u kredit, pa to je strašno. To je borba jedna unutra, nemaš objašnjenja, ti samo toneš sve dublje i dublje, jel, u svim tim, kako bi rekao, kompromisima koje napraviš. Ja ulazim u brak s njom dobivam isto nekoliko dječica, jel? I prije same korone, ja sam u međuvremenu završio i pedagoški dio na Filozofskom fakultetu, da mogu biti učitelj u srednjoj školi. U srednjoj školi koju sam ja završio, znači da mogu biti strukovni učitelj za izradu unikatnog namještaja i za instalatere, vodoinstalatere. I pošto sam ja imao ovakvu veliku širinu i ljubav prema majstorskim zvanjima, ja sam inače majstor, jel? I to me dosta puta izvuklo u životu, te majstorska zvanja, jer sam tu mogao povući neke financije koje su mi bile nužne. Jel? I kad je krenula korona, otvorio se slobodan prostor. Nekako kao da sam prodisao. Nisam morao ići u školu raditi, radio sam od kuće, dao sam zadatke. Tada si u Splitu, jel? Da, tada sam u Splitu. Znači iz Zagreba selim u Split. Prva supruga sa 3 djece ostaju u Zagrebu. Ja dolazim u Split kod roditelja, tamo gdje smo imali obiteljsku kuću, uređujem svoj stan i počinjem život u Splitu, lojalan tim vrijednostima koje je moja familija držala. Jel? Ali oni su svi znali da ja imam tu ljubav prema Bibliji i prema tome i da sam ja uvijek potencijalna bomba da jednom trenutku kažem nešto što možda ne bi njima se svidilo. Jel? Uglavnom, kako je meni korona otvorila prostor za razmišljanje i ja sam krenuo za vrijeme korone, kako sam imao jako puno vremena i u školi sam obavezan sam bio sam preko interneta dati neke podatke djeci da nešto rade, jeli? Ja sam u biti nakon 9 sati ujutro bio slobodan. A kako nismo puno odlazili unutar drugih kuća jer je bilo zabranjeno komunicirati, samo nužni kontakti, meni se otvorio prostor da ja šetam. Ja sam bio u to vrijeme dosta jednom depresivnom stanju i bio sam dosta jako puno kila nabacio na sebe, sam jedno 130 kila. Ja sam odlučio da učinim nešto po pitanju svog izgleda. I tada sam, promatrajući, otkrio to nordijsko hodanje sa tim štapovima, jel? I ja sam si nabavio štapove, ja sam počeo hodati. Jel? I kako sam ja hodao, šta kažu, ko partizani po šumama i gorama, jel? Da. Uz more, niz more, uz planinu, niz planinu, po šumama. Uz barija, niz tako barija. je, puno sam počeo razmišljati. Ja sam prilike znao dnevno prehodati između 20 i 30 km. I ja sam u jednom periodu, ne znam kako, imao sam onaj pedometar i koji mjeri moje kretanje prema Google Mapsu. Ja sam prehodao nekih 6000 km. Te prve godine. Da. I tu sam izgubio jedno 30 kila. Znači došao sam do nekih 96 kila. Mm-hmm. U tom mom hodanju se pojavio i moj razgovor s Bogom. Ja sam počeo pričati s Bogom. Ja sam hodajući samcat nigdje, nikoga, niko ne smije van, jedino ludi Domagoj hoda. I ja sam počeo pričati s Bogom i počeo sam iznositi neke svoje stavove, neke svoje probleme. Pitao sam ga zašto sam licemjeran, pitao sam ga zašto se bojim, zašto imam strah da kažem svoj stav. To su sve bila pitanja koja su mene morila. Ja sam njemu rekao da ja želim da on promijeni mene, da on uđe u moj život. Ja sam njega zatražio da on iščupa moje srce koje voli blud, ono što se kaže use, nase i poda se. Da mi iščupa to srce sebično, da ja želim imati jedan dio njegovog karaktera. To je bila moja želja. Ja sam se tako zaželio. Ja sam tu puno s njim, o tu temu smo jako puno pretresli. Mm-hmm. I kako sam ja pričao, onda sam se ponovo vratio na Bibliju. I počeo sam čitati.
I onda sam dobio neke odgovore na svoja pitanja. Znači u tom periodu si prestao čitati Bibliju? Kad je to Da, bilo, prestao sam čitati nemaš Bibliju jedno vremena. 10 godina. A, da. 10 godina jer sam ja prestao čitati Bibliju, prestao sam razmišljati o Bogu. Sve što je govorilo o Bogu, ja sam to nekako bježao sam od toga i pokušao sam da živim, da ženi budem servis, da zaradim, da radim, da se možda obogatim. Počeo sam razmišljati o tome kako bi možda otvorio firmu, pa je mama imala neku firmu, pa sam ja radio za nju, pa se spletom nekih okolnosti dogodilo da niko nije cijenio moj rad. Općenito u to vrijeme je bilo puno majstora u ponudi, a slaba satnica je bila. A sada je obrnuto, sad je satnica velika, ali majstora nema u ponudi. To je bilo vrijeme kad je na ovim prostorima još puno živilo majstora, dok oni nisu nakon otvaranja Europske unije izašli i otišli prema Europi i sad bi, tako rekući, ne možete naći majstora da nešto napravi. Da se vratimo još sad na ovaj tvoj dio povratka Bogu. Dobro. Znači, šta se tu još događa? Vrijeme je korone, odlučio si, tražiš od Boga, dobivaš to kako, na koji način? Da. Kako se vraćaš Bogu? U jednom trenutku, prilikom tog mog hodanja, prilikom tog mog životnog hoda, dogodio se trenutak kad sam ja stao. I kad sam ja rekao, ja želim danas, ovdje na ovom mjestu, da predam svoj život Isusu Kristu. Tu se u biti dogodilo ono moje istinsko krštenje, pravo. Kad sam ja odlučio da svoj život okrenem kontra ovog svijeta, kako bih rekao, za 180 stupnjeva. Znači sad sam išao tamo, sad više ne idem tamo, nego idem na onu kontrastranu. Tu je ta odluka nastala. I znam točno taj trenutak, znam mjesto kada sam rekao Isusu Kristu, ja želim da mi daš novu priliku. Jer ja sam 95. godine ušao u zavjet sa Gospodom i napustio sam Gospoda pod okolnostima života, teretima, pritiscima. Vratio sam se jednom tradicionalnom načinu života, ali nisam mogao ostati u tome, jer slušajući ono što govore ljudi i ono što sam slušao i propovjedima i u nekim izlaganjima, moje srce se nikad nije složilo s time. Ja sam slušao besmislene stvari koje nemaju uporište. U Svetom pismu. Tako je, nema uporište u Svetom pismu. I onom trenutku kad sam ja zastao, tu je bio trenutak moje odluke. Ja znam da je u tom trenutku prelomilo se moje srce. I ja sam rekao Gospode, ako je život, neka ide život. Ali ne želim bez tebe. To je ono što me slomilo. I u tom trenutku sam ja rekao, pitao sam njega, reci ti mene vodi sada, nauči me što da radim, kako da živim, kako bi ti živio da si na mom mjestu. I tako kreće jedan novi hod sa Gospodom. To je bilo negdje u vrijeme kad je bilo intenzivno cijepljenje, kad je ta propaganda cijepljenja bila. Tad sam ja odlučio, isto tako što se cjepiva tiče, ja nisam bio osvjedočen iznutra da trebam primiti to cjepivo. Ja bi rado primio, ali sam rekao, imao sam čak i u obitelji veliko progonstvo radi toga. Nisam čak mogao ni kod roditelja ući u kuću. Izbjegavali su me, rekli su nemoj dolaziti, ti nam možeš potencijalno donesti bolest, pa ćemo imati probleme koji drugi okolo. I kad uslijed toga što ste odlučili, pa doživite odbacivanje obitelji, čak i sa žene strane su medicinski radnici, pa kao jesi ti normalan, to sve skupa. To je jedan posebna tortura bila nada mnom. Ali kako sam ja bio jak u tom trenutku u razgovoru s Gospodom, jednostavno ja sam rekao, ja nemam to osvjedočenje da ja to trebam primiti u svoje tijelo. Nisam osjećao tu potrebu. A reci mi sad ovo me zanima, znači odlučuješ se vratiti Bogu, osjećaš li olakšanje u duši? Da. I što se događa onda, kakva promjena u tvome životu, načinu života, šta se ponovno prakticiraš, šta si prestao prakticirati, gdje si danas, gdje je danas Domagoj? Nakon toga sam ja odlučio da se fokusiram na svoju obitelj
da se fokusiram na svoju ženu. Duboko sam shvatio onu riječ koja... Kako ona to prihvaća? Razumije li ona to? Vidi li ona promjenu kod tebe? Da. Ona je bila malo šokirana jer ona moju borbu iz mladosti i to sve što sam ja prolazio, ona o tome nije čak znala ništa. Ja sam zvao prvu suprugu da joj se ispričam što sam je napustio. Ja sam zvao svoju djecu, ispričao sam im se što sam ih napustio. Trebao sam s te strane dobiti olakšanje jer sam znao da je to jedan veliki teret koji nosim u sebi. Da li su oni meni oprostili, ja to ne znam. Ali ja osjećam da sam skinuo sa sebe ne obavezu, nego taj teret što sam ih iznevjerio. Druga šansa mog doma i moje obitelji i moje djece. Odlučio sam da postanem pravi otac. Odlučio sam da volim svoju ženu iznad svog života. Odlučio sam da joj pokažem ljubav, djeci svoju ljubav. Nema dana, ni trenutka u mom životu u kojem želim da Bog ne bude prisutan u svemu što govorimo i pričamo. Znači, kad idemo jesti, kad ustajemo i kad liježemo, mi prignemo svoje koljeno pred Bogom. Ja se osjećam odgovornim za svoju djecu. Osjećam se odgovoran da im prenesem ono najbolje u životu i najvrijednije što sam ja otkrio. A to je osoba Isusa Krista. Jer otkrivajući ljubav, otkrivajući Krista, u stvari ja sam shvatio jednu duboku stvar. Mijenjajući sebe, ja mijenjam sebe. Moja ljubav, moj Isus Krist, onoga u kojeg sam ja zaljubljen, on može utjecati na druge ljude. Ne ja, ali on može na njih utjecati. I tu sam shvatio da sve ono što radim i činim, da je to više od onoga što govorim. Shvatio sam da me ljudi ne gledaju kroz ono što govorim, nego ono što činim. Moja djeca me gledaju, moja žena me gleda, moja obitelj, moji braća i sestre. Znači ako sam ja fokusiran na neku materiju u životu, normalno ti samo pričaš o materiji, pričaš o autima, pričaš o zaradi. Ali ja ne želim da moj život bude pričanje o nečemu što je moj tehnički problem. Ja želim da pričam o onome u kog sam ja zaljubljen. Ja želim da Isus Krist postane osoba u koju će se zaljubiti moja djeca. Ja to želim. A da bi ja to postigao, ja se moram zaljubiti u Isusa Krista. I mene je oduševila ona Gandijeva izjava gdje on jednom djetetu kad mu je trebao objasniti štetnost šećera, on je rekao dođi za 7 dana. I onda mu je objasnio štetnost šećera. I onda je majka pitala, recite mi zašto ste 7 dana čekali da kažete djetetu o štetnosti šećera. A on kaže, ja sam prvo trebao prestati jesti šećer da bi mu mogao to pričati. Znači, ako ja želim da moje dijete se moli, ja se moram moliti. Ako želim da moje dijete proučava, ja se moram ustati ujutro u 4-5 sati i ja moram proučavati. Znači, sve što želiš da drugi čini tebi, prvo ti kreni i čini njemu. Ja mislim da je to ono nešto što je mene pokrenulo u životu. Vidi, Domagoj, danas kako vidiš sebe? Pretpostavljam, nemaš više tu grižu savjesti. Prioritet, sam si rekao, obitelj, da ti djeca upoznaju Isusa, supruga. I onda se možda bojiš nekad povratka na staro. Da li ti dođu te misli u glavu? Ili ima li uopće nešto čega se bojiš? Ili čemu sada stremiš? Šta ti je stvarni cilj i orijentacija u životu? Ne bojim se povratka na staro. Mislim da jedna 24-satna prisutnost tog duha ljubavi u srcu, to prizivanje Boga u mislima, kad imate problem na radnom mjestu, a vi u svojim mislima kažete, Bože, pomozi mi da ovo riješim. Isuse, daj mi snage, daj mi svoj karakter. Kad vas neko maltretira na poslu, a vi se molite za njega.
Kažete, Bože, daj da izdržim. Vidiš kako mi je teško. Dođete kući, dođete u sukob sa suprugom, osjetite taj duh tog gospodara koji nije vaš. I onda osjetite koliko ste rob. I onda zavapite u tom trenutku. Kad imate problem s djecom, oni kažu imamo ispit, imamo problem u školi, nešto. A onda kažete, ajmo na molitvu. Neočekivano rješenje. Za svaki problem, ajmo se moliti. Zove me dijete na telefon i kaže, mlađa sestra je ovakva ili onakva. A ti kaže, u redu, super, sad ću doći doma za 10 minuta, podsjeti me da se molimo. Pristupate svakom problemu, a tražite rješenje od onoga koji ti jedini može dati rješenje. I to je onaj moj pristup koji ja sad prakticiram, a to je da svaki svoju odluku, svaki svoj korak u životu preispitujem. Ja svoj odlazak na godišnji odmor kojem sam sad recimo, ja sam mjesec i pol dana prije počeo moliti za moj godišnji odmor. Mjesec i pol dana prije ja se molim za svoj godišnji odmor. Da ne odem na neku ludost, da ne izgubim vrijeme u ludo, da imam neke dobre razgovore, da provedem kvalitetno vrijeme s ljudima kojima Bog želi da se susretnem. To je ono kad vi unaprijed već vidite da ćete ući u neki izazov, možete potrošiti novac, možete uludo baciti neka sredstva, a vi se molite, Bože, ovaj novac je blagoslovljen. Bože, moje vrijeme je blagoslovljeno. I vi tražite Božju intervenciju da vas on vodi i kroz potrošnju, i kroz život, i sa djecom, da on bude plan vašeg života. Da se svako jutro rano ustanete kada je ona mana padala, a mana je bila hrana. Ujutro kad ta mana ljubavi Božje, mana Kristovog duha pada na vaše srce i kad vi tražite da Bog u tom danu bude vaše utočište u svakom problemu. Problema ima, ali sad se drugačije prolazi kroz njih. Jasno. Da. Evo Domagoj, mislim da stvarno puno toga si rekao. Što ti se čini onako, s obzirom na vrijeme u kojem živimo, s obzirom na probleme i izazove s kojima se ljudi suočavaju? Sigurno ima ljudi koji prolaze možda kroz iste ili slične probleme, životne nevolje, iskušenja kroz koje si ti prošao, kako zreliji ljudi, ali tako i mladi ljudi. Pa što bi možda svima njima, evo za kraj ove naše emisije poručio? Pa evo, izvoli. Pa da, mi kao ljudi skloni smo da padnemo. I malo dijete kad uči hodati, ono isto padne. Ali ja sam često puta svojoj djeci vikao iz daljine već, dok nisam dotrčao da ih dignem, ja sam vikao, digni se, nije ti ništa. I ja osobno mislim da bi mladim ljudima starijim koji će ovo slušati i razmišljati o ovome, poručio da nikad ne odustanu od Boga. Jer Bog je ljubav. I kao što je nama dao ulogu da budemo roditelji, kao što nam je dao ulogu da se brinemo za tu djecu i da im damo iz našeg života najbolje što možemo, a zar neko svome djetetu može dati išta manje od onoga što je esencija naše snage i ljubavi, a to je ona maksimalna ljubav, čak i možda nekad pretjerana, da nekad djecu posesivno gušimo. Bog nije posesivan, Bog je isto roditelj. Bog isto nama daje taj blagoslov da budemo i da se za tu djecu brinemo. I kao što tu djecu mi brinemo i podižemo ih, tako i Bog nas brine i podiže duhovno da spoznamo nebesku realnost. Jer mi ono što ne vidimo sad pred očima, to je realnost cijelog svemira. Mi smo samo jedna točkica u svemiru koja živi izvan one realnosti. Ona realnost je, neću reći 99%, ali ona realnost je u biti ljubav. Ona živi u ljubavi. Mi živimo izvan te ljubavi. Ali ljubav je došla na ovaj svijet. Ljubav je spustila svoje ruke. Ljubav je došla pred naše noge. I ljubav se sagnula
Zar ne bi svaki čovjek trebao u životu poželjeti imati gospodara koji će mu oprati noge? Zaljubiti se u takvu osobu, za mene je to bila privilegija. I to je jedino što mogu poručiti. Isus Krist, naša istinska potreba. I mislim da svaki život koji čovjek odživi, a ne upozna Isusa Krista, on je veliki gubitnik. Hvala ti puno za ovu tvoju životnu ispovijest koja je zaista bila teška, ali s druge strane je bila i velika i veličanstvena. Hvala ti što se odazvao ovom našem pozivu. Dragi gledatelji, evo bila je ovo još jedna emisija Potraga za smislom. Slušali ste ispovijed čovjeka koji je zavolio Boga, od djetinjstva znao za njega i išao i tražio i u drugim crkvama Boga i Božju istinu. I u jednom trenutku u životu pronašao je istinski i Boga u svome životu, ali nažalost u jednom trenutku otišao od Boga. Čak i otišao je od svoje obitelji. Ali je upoznao Boga koji mu je dao drugu šansu i koji ga danas grčevito drži i koji ga voli. Evo poziv za svakoga od nas. I ako padnemo, i ako odemo od Boga i odlutamo, Bog nas nikad neće zaboraviti, neće nas napustiti. To je bilo duboko iskustvo i svjedočanstvo Domagoja. Hvala vam što pratite naš YouTube kanal Glas nade BiH. Ja vas srdačno pozdravljam. Želim vam svako dobro.